Alofa lava and welcome back to Iron and Iron, a veteran stake. O te tuna atu fo i le nganga whaatai fo i o iai o lato umala mo whai fo i ona mai mo sila mai fo i le nei recording po le nei fo i programa ia po i tono lau channel. Tuna atu ai fo i le whaatai nisi o tō e o lango ina whaangaina lea o tō au fo i tō te saigi ai fo i ma subscribe pai ia ele ngata fo i lea. O comments po o tu finanga whaalia. E tau mai e te ma whaapopo mai fo inisio me e te tau na tuina. Ta lofa tui tupu mai o na tunu. Ta lofa tu po i a insalevi. Ia le ngata fo i lea. O li imtam tal go o na tunu. O fea lava le o ngā sami. Le tuore lordan le tunu. Ia po le ala pana no o e ala mai ai. Pastai mo le nei noa. E le umila tatu episode li nei lea wa sautu ina tu ina ia fese mea o fai wa tole mai aso ka pili koe kanwo po fea wo ia le tau le wao Israel o mas Iran. Paule mea masalo tatu mamla mo e teimi nei o lo whaanga solo le leipea le ceasefire lea le sa sainia po le file mu o le wasaina o mea taun o na tue te whanga i le pāo tunu nei o maalo i e bua. E ui na maa ale male karikomu i ei tangata e o fo ilo tangata. E umi o na tausi i tu i e dua i nei whenga. E ai o alu le pea le nei taimi. O le mea leo te iloa le taimi nei. O loo whaingata o na e tele ia news o tala ave mai. A le mea leo loo ia. Peia le tangata la tau e nofo ma vai le saungo news le lo sawa Wale o mai i la tau lai e reporti mai na wa ai pe whata ngofi ai i le mera o ni reporti mai. A le pe o alu whaunga le hearsay na whamai ai e mai ai. O le mera lo iai. Mai ai. O le taimi nei. O lo maua mai ni isi o tupena ta whailangi. O lo iai se uprising ko Iraq. O i la tau ia lo NATO protest po fatu ese matau mawhai nei around out ia le administration elo ia ngei a Iran na le Ayatollah Khomeini malanga what is it called? Oh my gosh. Le vaenga le tau le Republican card le Islam Republican Card Corporation. O la tona le lo running. Wa mai wale lopo oi le wa running le. Ia le malo oisi famtalanga ia. Oisi famtalanga pe ona maua mau solo mai mai. Ia faari mai le ata o le te Khomeini o la tau lava lai lo running le. Ia le malo ia mai isi mai ia e running le malo le lopo fele be kei o le maunga lai la fie ko ma ele fa pena se awa le run mai se malo so le taimi la nei o le me sili ta o no ta uina tu fai asi fele kele o tu langa leo o lo ia nei ni reporting me sa o la e fia tu ina mai o e tato ve tato mo fai ma fai e tato fai uma ile me o lo ia nei le tau le va usala e no mai va e lo iai le whetaua inga lo fai nei le wao i sala e ma Hezbollah.
Ai mataulia foi o Hezbollah. O Hezbollah tasi lea falabotongo fatu faulave. Lea support ma finance e Iran. Po inwa wala Iran i le mele lo fai nei. O te le mai lo tonu fo iai. E le iai fo se tala mau mau tui. I le nā tūlanga. E tala no mea e tala noa I lava la le mainstream media la. E winga I le ma ale o le ceasefire la fai. E ngā mata mai I le taimi sa fanga I le biso bulburia le lopo ai le atinu le sa le va o Israel ma Iran. Ai le kele o kangakala ko e le aise la tō mautinoa le o le nei se ngainga o le file e mulia e mawhai ona na last pe whaawau pia. E o lo whaangaina nei e Iran I angi mea ka o what accounts no knowing. O le awala le lewa wako lako message le o whaangal technology e watu ea la tu whiau I whailoa ai I tangata le tu langa lea man mea la tau te whinangalo I. Ina ia suia ai public opinions po o whinangalo o tangata lau tele o le atunu. Ma e a foi e suia ai o la tau whinangalo e winga le a Hezbollah ma le Islam le IRC ia I latou. O le maketi latou ma le o loo alo lelei te loa I le vao malo ia tunu e o foi le tau o suau o se tasi ni o taimi a whai asi ona ese nga mai isi tau I le pao ia tunu ia tono tu saito ia kau le effect ia le mai ai le kau o suau ia le effect mai foi le tūlanga o le makeki whatau roa ma te ake pe tu pai atunu. Pia o la atau la solo le sona whain na tele o le meo lo tupu ne io. Ia te au. Ia. Ua o malama le mele o le fog of war. Fog of war. You know, e pei o se pua oa fo le ua kawa ilo ma fo fau wa le ilo tonu po fea tau ona ngai ilo ma fo fau. A whapeto te o e fai se mission. You have a primary plan, maybe a secondary, and then an alternate plan. Ia pengisia wa it's almost 99 pe even 5% o le ko primary plan ele work. It's gonna kuki ako mo ko plan nga sa fa mo wa le o fai ko plan de pace lungo ele me le o fai me il fit nga ake wa ko wa esse le me la fai va ele fit ele si tu le posing elemental le for you lo do fa sana tau ia o suile o le plan. So that's fog of war. A ola nga makanga la te ia e lua mea o tangata ele koa. Nga si oa ma pupu ma ri roma uru po le a tangata la tu e to. Po le e fai lava na fai o te manatua I ale tala lesi a battalion commander nga sa mulmulian sa veo ia makamandar milimpo mga suafo Rulek. So battalion commander ili 3rd Battalion, 3rd Marine Regiment I Hawaii. Mai o mele o mai lole whago fōna vea o le me sili o na tāua whai lau whatonunga whai lau whai sili aku le whai o le whai ma le whai le whatonunga ma whai They give you order ma whai
execute nga ilo le puma sio ngofo pelesi me ake ua makanga ona la vivea utou mo feoti ala e lava ai le isi. So what you say is a bad decision is better than no decision at all. Awa a fa pe fai atu le ia fai uma po decision kani nga ai le ola me fai yo te musu fa ta watu le upu fa nga channel but something like an happen with another decision on a wala na foi ta tola le po o te fa tau le fa po fa longo ia la ko ceasefire ia pe ma fa la le te le o ceasefire le iumia o le ngomi no to file bue le fa pe nga fai ave o le saingi le pepa o na fa pe rola ia wa ia e kau fa maru si awina e kau fo i ona fa pele ma ia awala fai ai ona lango ina ma i tu e lua inga ia awangi e vai aku fe mau ngai komiki la laki la basement of party ia pona a inga fo po le ke ba tola wa lau ka pena aku fa ku kumu me uma ina ia fai ai ona so se me ana kupu ia kale onga como ka vale ia pe pa mo le uma pa o tu langa na sili on tinga ina i fo ila tu i lo a fai na i le o te pa tau ile bea sa tu ina i Amerika ia no whaka ia tolu i Iran le vai asuna te atu nei te whanga ia matau le tu silina le lata i whausi ai no pomo ako mai President Trump. It's a highly successful mission. O tele o mission o ka whanga i rana i sala e lunga whanga i ko i lalo e le maanga Navy o lo o peo la to sai o wa fo mamanu au i o the Mediterranean ma le area ole tūlanga lea ole mana fo i ole urge restraint fui lele o sa ko a misi la pe a fa pe pe o America kele la o America fa in other words ole strength o America i ne tau ai te tau fo i ona i ailea le tūlanga ole mafau le whaonga ino strength na ia pole la au kilele o i ia le taita le President America le ngari o lopom whai aku ia au ki whenua rua ia marau la au kilele le whatus tu sa fo i le marasianga o America marana vanga au le tau e ka pena fo i la alo mai fo i la nisi le la tau le tūlanga leo le whai keke whaonga ingo le malosi lea na ia awa nge ia fo ngi so on whai le pe ona ta ua le telo tangata ia leo ia atunu Afrika ia wa le last weekend len ke lenga saingi file mu I think it was oh my gosh Siukanda ma I'm sorry wa ngalo ya kaika alenga o saingi la to file mu apu wa Afrika por e masan ka wa ya la ko ya la tu la non fa pe le la ta o tangata le ia IKEA ia whanga President Trump. It's peace through strength. Waku le malosi au wha Amerika. Piri no ia e whawhewhi ai pe ai ngoa. Nei, ai mai ngai whakukua whalala. Ai whai a negotiation, whai a tanonga wha diplomats. Ina ia mai le tō while mu. Peila o mele na whai ai sala e luma Iran. Ia ngā nara lua, wa uman malosi o isala elu ele ai se pomo fai ngā u lalo mele lo se ni ke ni no ponga e tu
Ia la lo Amerika la ko fa uma le tūlanga. Ia whae kulo ma Trump. Now let's talk peace. Ia le aso ana so ai, whai leo moi kula, katu lo uma mena tupu ni nā tūlanga. Lo I suppose a whai i Amerika. E lango lango I nai ia le mu le tūlanga lea. Ia tūla whono rena whai Trump. I vanga o Amerika ro ina o mai a uma ia tūlanga ia piona ia le lubasa te. Ia awangi koe mi ngoi mai lo se mea ku I loa ai a whape se me tupu. Whangala le lila le restraint lea e wa aima wa I le. I say wanga nā ua physically attack or provoke mai le Filipo o la tō vanga o lo whasangta ia. Wa e mai la ko kele kaka tile maununga mo mea tangata Amerika. La Amerika la tō tile lango wina le tu lang. Ai iai fo le whawhewhewh. I alwa fo ke ua koso koi fo ila ia o Amerika ia manisi fo ia tunu o leo mai. Tono ta whao taua mo se si kau ia ngakua perora ia pia la makanga leo o le a fo i o le tau longa kolo na lang. I le aisi fita peitolo tangata I le ia whaina po I ngei mea o whakongunga mai o I le whatpae. Ia o kaunga sen la o vanga ia o le o tupu mai. Ia o nga whape ngāre nga whai ko kwai lunga. O le alu la ko me whaingofia o whaingofia ia kai ngā le nga le amor ako amor whanga savali o so le wa ako e alu wale le alu I o mela e whaingofia mfo nga waku ia vivika waku vai o le mea o le take le kako whakama ia mea unga lea. Ai o le mea sini whainka kele lau pori lau whai policy ma lau politician ai. They skips le mea sini kau o le mea sini kau. What is next? E alo roa plan na makala la wanga ai uma kologa la wo facility ro la le sime so. Yang ngofo ro I vai mai. Ya. Maka ka ya na ku kala la fa ba yang fo fa le ngasi o la sime la ku. Mela na e leka kele ia la politician follow through ia la ku plan fa. Pai ngo fia lava ia I fita ma ona whatau ina tūlanga le o ka o mea kua kurunga alu loa. Le aisa whai na tūlanga. O le fontanga le sa whai le NATO le na mo le vaso le atu le tua le sa o mfontatu tal no iai. Le ana iai le latu wha moe mo le GDP a le NATO le lua pa senga si itia I le tausanga e lua fetolu lima. Ai laku ia President Trump ia whai ana ia plani moi fonga. Trump lua fetolu lima kako GDP la siki 5%. Ia kele wamlama kele ule wala le wa pe wa pe ia no ka economy stuff. Lava le ana sika mamlama ka wa pala foi le ka kilo ai. So 2% to 5% ia kia ia il ba ka wa ia pele winga on wa kele o le ngā profiki la ko mo tu la ka ona ia sintia no natu pe o le kupe la nga le whaonga kongu ni ke le whatawina ai me tau mo tu langa mo whapena. Ai sili no ta mo pe a whai ona whaaliwina lea I tu langa o le sau niu mo asa whainta po me tupu mai. Ai ka ngoa po alaia. Lai le lei me tau o lai le lei lea malaya. Already mo me. E pei fo le to tele ni sitanga ko ia kai ka fila ko sa o mato niko fakasi kanaka
o le vaenga aua siamang I go training ai sika ko la pekani le British Royal Marine sama ku the ele unit foi falangi sa ele o ele o le esele le telling oh yeah in no mai ia o te le ia la seven no ai tu titi ao ke le pungu e South Korea Filipina a pelika sa foi le ia lota sama whengaringa ia I foi tulang o training tulang whapena ia whapena po I training o te whaotau mau ke malama le me kas e ngā kele tāua o me o kau ma equipment ia whaonga ai le malo in kaua whai mai whaopunga pau ale me malo I kaua le trust o le si vai na au salana ma kau lil NATO o North Atlantic Treaty Organization o le tele umo atunu ai kia ku kele ai ale o langa kusa lima kasi o la kolo kasi la mo kasi la fa mo ia e fa na ta lava ona mo se tu lang le fa fa mo fio na man ma ho I tu lang mo te fa tau ia tau ia a fa wo la siki lunga GDP e 5% I hope for ia lo pai mo le ma GDP o trust I le va o ma ho a fa pe tu fa le tonu mai le ceasefire le lo ia no winga o le akapo le kalamonga I ran mai Israel awa o nei mea o le akos poi mai se malo tonu ia ona atili ai le ona the solo left ia ai e fun mea ku poi foi na o le economy swau o mea uma ia o fanga I luma langi ia ka o ai le ngata foi le o atu nu I fa atu fa la vela o le afa pea ona koe reform ma rise again I le koe fo I mea nga ngai ai o la tele tasina tu langa sini mfaita ona pea ai tau ulea tu langa ono no wing mea pai mo foi la I koe fo I Amerika ile kala o ona fita I fa po fe la wala tonu o ia le si me fa te o cyber attacks paso technology ai isi e pa wale e mo mai ku o le awale ka pe I technology le si ku wa ape wa nge I ona po wa o le technology level le fa nga o miso o fa o mo me o va le o al mo technology ai ia ka mai am fai ngo sapata chinga ia tu langa le technology ale sia ku ia wa fa le ko mo le o le au ia I te leo nisi taimi pa pe o le upenga sili ona tāua e kaunga mawhauwhau ia tunu o le avesele o mawhauwhau mai kaua me umwhapena ai whaisinga kaini fo I le e no foi ai lalo kai o malo ia mo tangata ma vaenga au ma mawhauwhau a se wa a well-timed boss mawhauwhau kua me ngau me mawhauwhau me leo e mawhauwhau ngai luma I mea leo na whai nei a wa o mea e whai ai nei it's gonna echo tomorrow mea whai kauki whai kai miningi o mea na o le afa pe ona toi ta rai ma o pe a koki whakoi whaalongoinga kai au sa iai nai uso malingi fo I sa o iai fo I le o lato toe taimi fo I fo lato tinu le lalo palpala vai fo I le langa fo I whaita o I le ia inga mai lato I ai whawawamu lato fo I le o whata ma ia le ngangor fifia
ona ua tuesea o latou patali'i ia Filipo tau e foi lo ua ai mo ngana fia pe au se pepe fou se pepe whaotia mai i le maitanga se tina i mei e lo te whapea i e lawa au latou. We have to earn peace. Tau lava e galo tu vai maps mo le tau sio file mo. O le tatou tanonga na nea fiafi. O le taimi nei tau no whapea tu summarizing o le meo lo tupu vai sala e luma. O meo lo tupu i tu tonu o Iran. It's like a fog of war pe o tardo atu ai. E leo maam e le ese senga tele whaantalangi e lo sawa i tonu o le au atu au pima tawhailangi po vaenga le bidia. I lei fui la se si tio i whapea ngai whapea nalo ia uia langu kamasangi e furi vai taimi au tau pui tuoni. E se mele ka ke whaalongoi. E se mele ka ke la kui o mele nga kupungu ele mea. E se mele atu tupu i o leo te whaapea atu ai, whakataimo le taimi, whakataimo le amanoa, ka kalangoa kai au, po le isu inta o la langa mai. All I say is stay sharp and stay informed. Let me know in the comments, what do you think the U.S. should do next? Keep the pressure or push for peace? This is Island and Iron. Let it stay. See you in the next one. Possible.